Hey guys, welcome to my channel. Say the first channel oibanina mayambu welcome to jari. Egi first channel siga ai isabu hana introduce to jage mayamda ai ming NG Vinita ni ai kachal lamdam dagini. So recent ai haji Guwahati da lai. So Guwahati video siga ai ngasi ai 2 BHK flat lai jari se Guwahati ki near airport te 2 km lap patani. So ai first vlog siga ai na ai room sing sigi tour mayamda usara. Room gi entrance ni. Welcome to my house, home sweet home. Come on in guys. Say egi living room ni. So lai jara egi living room. Ayan. Egi living room se kayam di chaw de, but aina jam thawai yaujana decoration tawjabani. Ai se room se pick pani na L size ai sofa sai yam pamjabani, but room se pick paduna ai wooden oina lawjare. Wooden sina lasting su oi, so low maintenance su oi jai, so na ai wooden na hena prepare tawjare room da. Silai gai room, living room siga ai decoration se mayam na ujagani plants decoration the plants ina add tawi ke na ai jam nature friendly ni, so ai plants pam yam na thawai na su ai siga sofa manak siga dari se bamboo plant kawi yam phajana mase phajare yam phajana magi direction se phajana leirabani na ma phajana mana sing se yam na phajana growth oijare my plant se. So my baby plant masula se yellow and green combination ni se na white and green combination se ani mong ani ahum lai se bamboo plant tasu aina pamjabadi white and green ni. So sondana leidari sina ai snake plant sina pura light se kapage ko snake plant sina pura matai very low maintenance and nature friendly mase nang 10 days 15 days ta amutang ising heavy ba yamna so heavy da just magi soil se kangi hai bada katang ising do phajana heiraga mase thamba se ma properly without any complaint ma phajana growth oi lai jare hakoi snake dugai se corner sina aina yam ethnic ona male ma se corner se kegino haibda se total 10 years ki sure se corner gi akoi gi rek se aina leiba se, but ma se aina phajana thambaduna phajana maintain ona lai jari siga one of small snake plant ama thamjari decoration da very low sunlight yamna ingna mit ingba machu aina select tawjabani ina painting khara thamjai decoration gi dugi se na egi attach living room attach kitchen se ore doki. So aina tongana a dining table room se khatang pick pani na dining table tongana thajabado aina mafam lai jadang aina interior se aina sumai oina ohale with kitchen plus counter ama thamjare sirga koi chaba thakba aina kitchen da thonga se direct serve tawbado jam easy oina sumai counter oina semjare aina dugai se box se uri mayamna ujari se box se front na sumai na decoration thambagi aina showcase ama oina
से सुमाय ओइना डिजाइन तौहल्ले शोकेस ओइना सुमाय डिजाइन तौहल्ले दुगे असोंदना 2-in-1 थबक सिंपल ओहल्ले थबक से 2-in-1 दा सोंदा इसेंदना फ्रिज और असोंदना शोकेस से किचन लेरे किचन सिगा आइगी रूम सिंगी थीम से आइना वुडन थमजरे वुडन एंड व्हाइट सो आई फ्रिज सिदी व्हाइट फंगद्रे को सो आई ट्राई तौजै पूरा मकोस व्हाइट ओइगदबा कइनो आइना पामजबा कलर ओइना सिगना आइगी आरो से व्हाइट थमे सोंदना आइगी कैबिनेट्स में आम लेरे से लेरे कैबिनेट्स में आम सिगा पोचै सिंसे अदुम हतन ऑर्गेनाइज तौना थम्बा सिगना एसी फ्रिज मथक सिगना अखोइदी आइगी कइकां पोचै आइगी मथौ ताबा मशीन्स कया थमे दुगे सोंदना से डिजाइन सिना हाइड्रोलिक आइना हंदक की सिगना आइगी सेट किचन की ग्लास सेट आइना कप सेट खरा थम सिगा थमजारे से आइगी किचन की लुक से आइगी चिंगु मचा से लाइट थारगा मैम दो चरके से लेरे किचन दुगे साइड तना अखोइगी योदे उच्चारे